Alamite tunini sim somni leni June 2026 ni hoin zani thalanga pungli dona konin Kotu Committee on Tribal Unity hon National Highway 2 le National Highway 37 a emergency ta shutdown and call now chu tuni ge hin agam pi ho chengin tom ngai ta in anapangwin muntina lamthlong ho chu gari ho chi salovin anatingwin kaithlang office kul ho zo season ani ki kha so ke in hi chi emergency shutdown ki bol na pen hi Kangpopi district sunga adia leilon wai phei kangchu leimu khong lang thlang ho hi Central Security Force Manipur Police ho zawna in aphat se in combing operation na akilep win alhanga mi pi ho adi dia gamnga a kini village volunteers ho amanuwin gamla in adel lele jingwin hosumi pi ho asugen theiwin insunga anop nomin aluduwin thilalo khuluwin mi thil zada neiluwin ale kadaun adal hawin anop nomin achatlo pantawin khatleni amat ule NIA epido win alole atha khawjong le mitham jong thingno yo in ango win hitia hi hung kichim jingchu hi win hichi wa hi athil mol ho awal be set phana hi kotu in jong phateblo shutdown chu Sunday ni la punglia pana ahin kol panu chu ahita na hi kangoi khosung chu nute panla na in mangin khosung mi te zo si en ko khomawin National Highway 2 lamthlong chu an tingpan ngal tawin khowa again gari thaile umlowin ana to khowa uwin hichebang ngai chun kukite chenna buffer zone hungki patna khu gamgi phaya jong chun ki pan kit ngal tawin saformina kalthiman bi khumi te enjong hiti chun lamthlong tin chu ana tingwin hiti chun gari ho chu khatcha solovin pan nasata ana lakit win hi thang ini ani chapa katte uniform nam chu cái việc đua đi bù mình cứ đi cái khiết đằng cho nó phải hót rồi Tunin khochu Kaunpi District National Highway 2 langchu boina imacha na supun ahin Jeribam National Highway 37 lang adia Kotlen le Moltam thlang eho holam kai pastor mi thum ho ki thana holam thlong ho chu japi mitom ngai chengin ana tingwin security force ho to jong phat sot ta pi chu anakino tu win security force on namphu in lampi hon sa te ana gongwin ahin mi pi chengin alhom wangwin ana tingcha khe jengwin hi leilon vai phi langa dandi lota security forces on operation hintin ipi jong le na to na chung chang phoba longoi lo ga sana national highway ban adia 37 iti na chi than jing kala ne to mi pi hon jing phobin ilanga kon security hodar shabin lampi na hon diu he na hon lo le hi lo le ti na sata presal bol ba
ta hi forsa holding ago no hin jang le mi pi hin lunghang ta panala a lampia hi chawa hi abol pe no hin mi pi ki lung khat na ki pam le jing an ya hi namu ha hi ki lung khat phot phone vale zo ding ji hi mi thom cha yang le pan ki na hi chung chung len ta hin cha lo sa National Highway 37 Colin area है 20 South West Hilson है Guys, hello, come with. Chilai ko, chilai tor noi he, main road here, chilanga pet anvel go dewa he. Nupi hon to ha del su he. To he nupi, nume ho to ki ball lai to he, ball cha lai to. Nó tàu mal tông không cái bỏ tàu lên nhưng mà dùng xe diệt tàu này
County District National Highway 2 milong okeng ne ho khu ya kong paule daily ho injong kigin na dingin na sate in akigong win muntina khosung lut na ding thopal ho ki simovin National Highway 2 lamhlunga welcome post ho ajong CCTV camera ho anakibu tawin hi neslalangin ko tu tenzong National Highway 2 le National Highway 37 a Blockade ki bolna government authorities ho to ki ho tu na zala adia County District SP pa to ki ho tu na kinop tu na akinai zalin akila do tai tin thupon an neivin aki ho tu na ho chu akhatna security responsibility security lang mo pu na Kampupi district sung CCR kiven bit na le security lang zo se hi KUKI zo te chen na khule a cheng ho zo se mo pu na hi Kampupi SP pan mo ki pu ta ding village volunteers ho ki koi ho zong hi chi ho thu a ki mang chatalowa la do hi ta dingole mo pu na anei ta lo ding jong kinop tu na ana nevin hi ani na achun liability for security lapse sei thailo ta a security ki maintain zo lo na security van bit zo lo na ki bulu na in le lo ki hal na ki mat ki thana thilelo ki su sit na KUKI zo ho chen na ho a so le SB pan mo ki pu ding chule Center Security Force to mo ki pu khom ding asivin athum na a movement of essential commodities KUKI zo ho a nitin ngai chat ne le cha essential commodities ho ningthing sela asu bulit ding angai cha cheng ven bit na thling sela atha lu pi ding adia leimakhong area tuilang IT road area kangchop area bungpi area chule Kangpopi district in aho na gam ho a su buling thein zo si SP pan mo apu ding in a saving alina justice for victims ko tuin pastor thung ki thana le ho hello mi som ni ki thana achungchuna KUKI zo inle kho ki hal ho a pan lo ho zo si aphat cha ma do hiwa agam dan to ki tu a go na hi na divin jang a saving ko tu in a concern authorities ho amo po ho to aphading de sa na zala assurance apg wa ban la do ding hi kinom hi in ahin itabang khana assurance akp hi subulhet hi lo hi pate monitor ki bola ki ve thijing ding ahin subulhet hi lo khale democratic ta mabana ki phinna chum chum kini ding hi tin athu su chun asein hi alangkhana tuni thusu na chunga kukin pi southwest cedar hill stand zo thusu in bolovin security forces ho chawal na chunga demna condemnation and nevin hi ama hon aseina wachun security force ho thagumle hiamle thal tear gas so mangchan mipi ki phin ho chunga achu uven aki phin ho hin thlentum ne ya combing operation ki bol jingna ho thua peaceful ta ki phin hi uin ahin government in mipi public ho thum le ha satna ho happy na nei lovin thal akap khumwin awo win hi choji hin mithlam mi thum ha ta in anaki su khan hi hitia communal ta ki boina hi NSN im hole JDF ke ho akuna hungki pan hin government in ama ho chunga dan to ki to a go na sanglam thei pe na api to ka asiwa hitabang ki phin ho hi ki bolzom jing ding hi tin athu su chun seijin hi tukala hi thlangim neilang mong hi nele cha ha sa cho ding talo dukan bol honjong zo ding jong nei talo wa gan thei ta UNC hon economic blockade abol ji uhin ngen thei na hi sangmong mong a hitan abol thei a ho lamkai lang MLS lang thingnoi lamkai lang ho jebhin gen thei na hi athu pan lo lai diu hi in ahin asuna jana ne ki hol ho hi gen thei mong chu hi tawin hi chung chu na security force ho khat vei le khosung operation abol diu mi khat le ni amat diu hi chi ho thil so ho azong mi thlam hon lamkai ho sei ngai ji a chu alo theilowa darna to na hi han blockade a hi le pante ngai jan duty sun duty khosunga ki ven na ho a pu te te ngai kit
akala le sum ki dong ho zo se jong pe ki ngai zinga apelo chu go na ki pe ki nei lo thu talo banle blockade hola tanti nei lo wa jing jing chapang school kai ho jong covid la ya pat na ki tup ta a lekha symbol zom jing thei talo ane jep hon gampam adelowa mong sela achate school college kai sa gam taw ahlanga mla thum kinai khat deputy cm hinalai gasman la sangup phata anchangla superfine manjong sangli le janga lang phata chijong chu kimzo kitlo akoi hi mipi lam kai ham akoi hi koilam kai ham imathu talo adon chi a ki kahin politi a longel ningen hi gamta achaina le survival of the fittest ya sapten asi bangai wa khu khale khat kine tu ding din mun nai cha hita nahi tuni ko tu hole sp kangpo pipa ki ho nahi ohung lol hen le hlangim nei langa dinga chu mana wana pana hung thabang ding achuti lo le gal hi tia tengle wan leng nei jong lew hen mipi ne le cha nei lowa hin khu aman zom jing lew kil thu puma gal kap gal nei ten gal azo diu chu aham san hi choji hin ahlanga mo polam kai hon happy na anei diu akultai ti hi asai ne dinga iseu hi sautin dunia dingin hechen hi sautin hechen hin chaita hi ti we